inasemekana kuwa watu wenye walikufia Red Sea, wale wenye walikuwa wanakimbizana na wana wa Israeli, ati hiyo kukufa venye walidrone huko wakadedi, hiyo ati ilikuwa kujitakia kwao. Kwa nini? Because hawakuwa wanaenda peace. Wakiendea wana wa Israeli walikuwa wanaenda vita, wawarudisha na vurugu vibaya sana. Hawakuwa wanaenda ati kunegotiate hapo ati peace nini, walikuwa wanaenda vita. So hawa juu hawakuwa wanaenda kutafuta peace, God akaona acha hawa wakufe. So ilikuwa kujitakia kwao, juu ingekuwa ni peace wanatafuta, at least hapo wage negotiate kiasi, lakini walienda na vurugu. So wenye walikufia Red Sea, wao ilikuwa kujitakia hiyo bana. Alafu unajua walikuwa na machariot na mafarasi zile best. Hiyo ilikuwa vita kali. Unajua siku hizo hakukuwa na mabullets kama saa hii. Wewe mlitaka kujikufia ni Egyptian.